ki research team na Guwahati kila discover uni Dohkha na uni ki ong da u dwelling fish na bakidang lap Thymmai uni Dohkha te hangi pada kamlong kumta handrai ngi pada sini uni long la subun palat labun sata lapiat han ne bro ngi une ngi khodo do sengkai do uta fish ubang idang sulap Thymmai ngi nadu mensua dang khna dang rit dang chip chep ngi lap nu do ude do ngi ong uta do sengkai kan share sengkai berboreng silik khwasum yam kala bakala to university jong ka Assam hanawa hanadang sulap Thymmai uni bro Dohkha nim ong Dohkha neng ong do sengkai si mo sa yo kerting do sengkai kan ane khmat